Sukoreta makinderero imeyoro konkurwo gusi na Kenya ngima. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Omwanchu muligelia bwa television ya Ndizi TV na endelia gorobire litukulindelia Jumatano inga kitukumira na SMS ya mangana Amayia Chinsa Isato chimagaroba ya bono nigontegete nkwaligania somo yo murabu kegima bunere butambe litukulia Jumatano ni chingaki tukumira na SMS elio kumanyalia bereka gwateka echinsinyo chonsi kurora gonkorwa gusi na boigo ime ya Kenya ngima bono nigo tegete nkwaligania komanyibuna litukulia lero na lialingi litukulia omwali kegima aba Kenya konyora libagari yuko yoli umurubiri umubere bo oyo kabiro murai bwense ya Kenya bwentunde ya gatatu muske imwai Kebati asamagacho yebunge imeyo mucho Nairobi boigo obomo bwazimio la umoja one Kenya ni tukulia lero nigo barwa Amayia 52 yeke ombe kyo gwisaransa na gucia komachoro guchikoba mokonyi bo murai bwo bomo gucia sobo cholyo bonene ebuli bosyo na boigo ikiama ke UDA nigo kiarwa chi certificate go cia sebali baba ababui ase obocholyo bokebwa nomination obubo kolekana bwangoiga onyole na TV ya Ndizi TV nero bokuja kirekura asogo tomelieta kuza gujia se namba yemo isano nemo enoti ayemo akero gwa kolire igobono ogende gwikase kategori yokurukuna free to air abubono no guchikobeka TV ya Ndizi TV kobege teseni kya namba yemo ekyo munwa bweke gusi ekyo kirachi kobono gyo kumanyalia berega gwateka ime yense ya Kenya na boigo norogonga ruwagusi chinga kyecho asili tukulia lero nigo tumubwate omweshimiwa Joseph Obwoge oyo niga kurwa se ewodi yabogiakumu asensemo yabo njari lero kubolikero gokyo MCA kurwa se wodi yo ya bogiakumu bono litukulia Jumatano munere igo mangana na ya siasa onyeko ande akigo kurwa se wodi yo na boigo gutagete kumanya amange mono igoro ya siasa chense meyo nechinga kichiri ubanda kwa munaintwe kutwale tarikia munaintwe iliyo tukomanyie asinchira yobwekirano bono amangana majani gago chakasege keke kirebosyo Buya kigima ulio gonkonya ukoletera mangana ya Amayia senchira yumuntu wagwimanyirilyo nigakoro kwa Joshua Auta inche nigonkoro kwa John Kebati emerobelyo yoko moenia nyagosiro murayo mukuru wense ya Kenya musike mwai Kebati nigo yagendero mugasolero ime yomuchu Nairobi na boigo asenka yaye ime ye county ya Nyeri ase omuchi bwothaya lero nigo lyalengeli tukulia gatatu na boigo litukulia mwelyo mubero yo kuligererwa asamagacho ye bunge ime yomuchu Nairobi musikeito Vincent Onyancha niga twaligerire roboti orwo asenchira yubekirano ase rituko lya gatatu ni gesko yo mwelyo gendrete kurwegwa gochaso yo kabere omure wa gatatu wense mwai Kebati asamagacho ye bunge niga ba Kenya bagendrete goika na kurwa amagomba abo emerobelyo gochothaya ime ya Nyeri nigo ebwatetense chinga kechio obolendi nigo botingirie okorosigwa wechipara niko gendreta sensemo yothaya bosio bogoche komwene nyagosira mwai Kebati rituko ria Jumamosi boigo asomoyega na masabara chikokolerwa rituko ria Jumamosi maega yoko ni gukwa ya Kebati nigo emerobelia gendrete kubwatanse asensemeyo yothaya asibita bienkaya ya nyagosira Kebati azara chikoni walitukolea Jumamosi nigo kubwatara na kogendrete koine kigwa obulendi boigo gotingigwa aiga asenka yaye tali bantu bonsi baranchirugo sororo korende no mubaromoke
Kati ye chibara chigo cha senkaya ya Kibaki nigo chigendrete kobekwe ramu na gosibigwa nechinde koremwa. Ekara yuagendrete rero nigo rirituko ryomweri y'Abakenya koromo bero ya Kibaki ekero keria masabo y'obwamo arachokorwa litukule juma asegeti Kenya yo ime yomochi o Nairobi. Reporter ya Ndizi TV iretena nenkoro kwa Vincent Onyancha. Akero tutigalita soroboti orwo umuwaziri bw'obulendi bw'emi muziki Fred Matiang'i nigarwo muroberi bwonsi bwogochia komwenia umurayi y'umukuru w'ense ya Kenya. Korengana Matiang'i nigemero buri yonsi irabe gochige korekana ikorwa n'abanajeshi b'ense ya Kenya. Amasabo asumubiroye nigora korekane litukule juma imege tige chigosoli Kenyayo na maiga ya mabiro yo nigora niwe asenkaya ya Auta aimeye kaunti ya Nyeri lituko lya Jumamosi. All plans for the state funeral are now complete, and we are ready to begin the process that will lead to laying to rest the body of the late His Excellency President Mwai Kebati. What is important for today's purpose is that the rest of what has been going on in the course of the week we discussed. The plan that we have been fine-tuning here is to ensure that on Friday we have a successful funeral service that will take place here. We request all members of the public to be seated by 8 a.m. We want to start early so that those who have to travel out of town are able to move back to their homes early enough. So the program here will commence at 8 o'clock. We expect that we all should be seated at 8 o'clock, and then we'll wait for the arrival of the body of His Excellency President Mwai Kebati, as will be led by the KDF. And then we'll conduct the mass here until probably about 1 o'clock or thereabout before we disperse. On Saturday, the body is going to be transported by road, as you already know, to Auta approved school, where we are going to have another service before the interment at the late president's home. What we need to emphasize, and I have been asked by my colleagues who are here, is one, to request all our fellow citizens to be very, very time conscious, because this is a ceremony that involves a lot of people, and we want to make sure that no one is inconvenienced. But most importantly also, to reiterate what was announced earlier, that this is a state funeral. A state funeral has got very set protocols and ways in which it has to be done. And for a state funeral of a head of state or a former head of state, as the case is here, we are all led by the KDF, and we observe the protocols of the Kenya Defense Forces. Igotikana na yo nigotogosa sama yeji sukuru. Umubaro moke bwaborokiwa nigo enekiwe ase sukuru ye sekondari ya Maiga yegotoka bo machoge burabu imeye county ya Kisii. Na borokiwa 30 boka bayikiranire sukuru yo Maiga yeji sukuru koigorwa. Nonye nabo sukuru yo taranyora machibu ya matemwa a KCSE. Goikabono ayabaga gosoka bwangoiga nigikagire buna nigo ayo agakorekana kubatikana no gokora bobe egwe sukuru asamatem abaga gosoka omusekito Vincent Onyancha nigo bono boigo akwariganire roboti orwo asenchire yubikirano. Maiga y'umuwaziri w'esemi Professor George Magoha kubwatoka machibu ya matemwa manana KCSE tukure Jumamosi wikirabone skuru ya Maiga Mixed Secondary School egotoke wodi yabo Kimonge bo machoge borabwe county ya Kisii nigo batarabeka tene ya machibu ya matemwa yobunebonerete tinda manye kore list ye that analysis twaganyetere to Kenya the sub county office erindere to analyze kormambin twaganyete to ikaransa in a meeting tora analyze the result lakini anyarekana nga majibu aitara ikakanyanya
Korengana ne chinkuma ni gochigotebuna ni gaboroki obwe skuru eyo batakoli buya asama temwayo. Karokende buna karotwanko gamba no mwalimu wa moto asomet komo agonte nge babwate a WhatsApp group whereby abana banko toma results which yoronche na nyoreke ekagara bakamanya bono buna nche no mwana omoibori ambikirete mumuro no nyore karokende singicho twaringe close no moibori oyo omoibori oyo akantomera akega no mwana oyo akantomera the same results na gekoranchi bwate bono nkeringa maybe ntota twarite that link kati ito na abana tonyore gosekero kendo twangocha gutumia chibesa otomera kero mwana korende chimita chinge kurwase skuru eye na boroki wabasangirikana tase bikundi ao bagwaka oboche gose korondo abande bagwaka matabori na boigo abande wesoke goche kubutore mesiensemo ya Masai egento kirire skuru eyo gotakoli buya kegima abamanyi Masai n'abagusi abana baito twara nyora abange kurumaya karokende karatugutumeka provincial administration kwa nyore bache tagoteme MSC umanye rogora area kande no sign sugar factory nabo iga abande buna baisegen enda bare bachi kwa managu chinyeni chikoiru echiro ya magena nge karokorigereria nga abana bagusini chibesa banarire okonyora barengere karokende banyo chibesa bagore chisimi ekyogo kumya skuru eye nigo yegorotiri tukuligoro korende go ikekero twasangana bwatani be skuru eye na boroki wa emerongeta tobuka baikirana se skuru otobwata abana batanchi tikobere school una bono iganto igorete igoro abari mumbare skuru lakini ende birasime abana baraba kogo 10 mbago ikanonye 30 merongeta Liborio ni igoritigarite koba ningo okomochigwase skuru eye abaibori aborokiwa gose naborokia liborio nelichibu nalyo liborio parango mochando noro kerokende abaibori baitomba kire bakwaneru abana banyene bakwaneru nabo igo local authorities tenda the provincial administration babe strict ya sabana baiga ko reporter ya Ndizi TV iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha igotigaraga bwo sengane iyo ichizukuru aboroki kwa babere ebe skuru y'abamura ya Kisii egiye gutuka imeye county ya Kisii nigo batuka nemesogoto yinyasore aseme guko yabo iyo yabekira se box yemo elikire box yelyoko libyanda ayo niga korekana chinga kibaringe kwirena kurwaso mutimoko obunyabyobo nigo bwa korekana bagotumia gose bagotumika nesese yokonyonga yabakonya ekonyora malioga hiyo. Na changamoto la madawa ya kulevya imekuwa kisungumuti katika mashule zetu, na tumeamua kama shule, tulikuwa tumepanga kama shule leo hii vijana wanapokuwa na rudi tumia umbo wa kunusa ambao tuliweza kushirikiana na kitengo cha polisi cha Kisii, tukapata usaidizi kutoka Kisumu Regional Office, na kwa ukweli tumeweza kushuhudia ya kwamba vijana wetu wachache wao wanabeba hizi vitu, na tulikusha kupata miadarati aina ya bangi ambayo kama ingeruhusiwa ifike shuleni ingekuwa na madhara yake, na mambo kama hayo ndio yanachangia utofu wa nidhamu katika wanafunzi wetu. Tuliamua ya kwamba this time round hatutaambia vijana wetu tutawapokea na mambo ya silver dogs. Tutaona hali ilivyo, kuona kama yenyewe ni ukweli vijana wanakuja na madawa ya kulevya. Ndio sababu tuliamua ya kwamba this time round, although tulikuwa tumewaambia kwa mafumbo wanapoondoka ya kwamba mtu asiwahi tuputu kuja na anything ambayo ni kinyume cha sheria ya shule. So leo tuliamua ya kwamba watakapokuwa nakuja, na umbo walikuja mapema by saa 1 zilikuwa hapa kapita mabweni kuhakikisha kwamba hakuna kitu, so that tuanze kunasa madawa haya at the entry of the school, tukiwa tumekwisha, because this is a boarding school. Tunajua ya kwamba watakapokuwa wanaingia hawatayapata tena, and we want to say this is the way to go. Even as they will be coming, takuwa tunafanya haya, kuna clocking in,
So wazazi pandile ambao mko hapo nyumbani, angalia ujumbe wa kijana amefika shule saa ngapi. Najua tumefanya utafiti wetu, kuna maeneo kati ya Kisii ambao wameweza kumodify aina ya machani, ndio wanaweka kama wanachanganya na madawa ya kulevya na vijana wetu wanapewa. Na sasa hautakuwa ukianza kutafuta bangi ya kufutwa hautaiona, unaona ni madawa ambayo yanawekwa sasa katika vinywaji. Igotigana na yuye jisukuru ni gobona toso ye maseyemo guikase oroboti igoro ya siasa. Oyo kurigie kirogo kyobo MCA kurwase ward ya Basi Central iyo gutoka me county ya Kisii Emmanuel Moguche Mwangi nigo ababuririe abamenyi be ward yeyo komwamagoro gusiko musira asega nkaya yo kurigia obura yesemeyo na nigalire eira yo choko bakonye chingaki aranyoro bura yobwo. Anenkoro ko Emmanuel Moguche bongwacho unkorigie kirogo kya Basi Central kyobo MCA abantu bana ba Basi Central ekura ya basomo ebo wanje na inde mbatebinga ninde tayale kubakorera gasi ase ward ye elinde toleta magenderoro lakini kubwa mono igonare kwireri bagiriga gotebya abantu baitonga tiga tokore chikura chiri chobo toereru ntotageti korora a repeat of what happened in the Kebati 2007 tiga abantu batike na ndeba muraba sayo nare ko basabana barabu none binyugwe biga byachire nto banchete mbaba sawanja ko nyumba ke binyugu binde bire bibe bigo sali afya yabo. Sema kweli sasa itaiga iranira maega asinge toko choro kube omwana Emmanuel ochire utagete kuligi chikura cha Basi Central eza tomo bwate sinyandiri yaje ko nyale karanga ko no mwana bwa maonale kera to ko muligere ne chingwano cha yakorwa dore no mwana bwa ngenjo igonto leta yale kumubwatisia atokonya chipara chira jasarikire sukuru cheito giga ndori ikwange kera to bwato boga ora boga karale ndora ikwange buya tutaito mwana nare tora mwamagoro wodi yerene maiga sana na nje otoga netio muntu uranyale go torosalie para kurunyamaje gocha paka oise kuringa para teria mwako sire tono muntu monne para teyo ogenda matieri para teyo ibiongozi ebindo bakonyora gikurecho barosobo so we are requesting for a change ocha seito giga Ekiombe kia muungano Gender Forum insejiri ya buri kia International Solidarity Foundation litukulia lero nigo kierwa maigerio gochia saba menyi bake imeye kaunti ya Nyamira elio kora chisegi chigenka umusakito job mangi ngaikirana asegikare kyo na buigo konyora oroboti oru na kubekera senkira yobekirano. Ekiombe kia International Solidarity Foundation nigo keira egetambo kerogotalera ekenyoro kia Iriani Kimera Ward ekaunti ya Nyamira gosemia abaibori enchera yogokinia abana Marieta nkoro kubela kemuto wakorane ekiombe kia International Solidarity Foundation in short ISF. Ese ekiombe gitu tokora mangana preventing SGBV sexual gender based violence. Mono ese busi tokora mangana intimate partner violence and FGM preventing FGM. Abaiboli abumba sabagoika abana babo ange nako bategerera nako tiga ko barama ekero bago sire. Shida moja kubwa ni jinsi wazazi wanavyofanya kazi yao, na hivyo ikiwa sawa na watoto watakuwa sawa. Abaiboli mbali ko batama itinga oboreri obugo chakiranda abaiboli mbali batama itinga konya gutiorra kero umwana kumuruka marieta aramabe amalieta iga ko impact asobo ngmabwaye bobe engana echisegi cheke nyomba nja kwanerwa ase obotaka nobolebi bwatebwa koba esababu enene abaiboli mbasa bwakoigwanana na gusikana ase enyomo emechando yatokira singa chaito lakini kwanyoro bongira no mugaka baliko ikaransa semeza bakwanero bokongo borastinga kwanyora emechando yabeira stinga oboerani bwabora chisegi cyabuja egati abaiboli batasomo sangerekano yo mbachengera amoro kyabanyora igoro yenchera yogokinia chinka cyabo masoma yago chigonkonya nje munanda nyale ko bangorende family yane ndeto bwanja niororo ndito nyale ko batoko igwano mogaka na abana Kuruase kaunti ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Joba Maangi.
Mbiamono kigima omusiki tukurose county ya Job mangi asoroboti oruo ekubwatakana no gokeya wejisegi chegenka. Etogosuka bosio ebunge nene gikorahwa no monogeri obo omusiki Justin Muturi litukulia lero nigo batwale gikaro kyabo ase batuma magombo guchi ase mukuru obwense ya Kenya ase bamukobo murayi obwata magendera manene na boigo oretete kisemi kyabusa boigo ensemo ya bodaboda amangana ICT CDF na boigo gotigensi ya Kenya etabwati amakabeso amangi roboti urwa senkira yobukirano. The late retired President Kebati leaves an indelible imprint in the history of Parliament of Kenya as the longest serving member of Parliament. He has in his honor a half a century of service to the nation as a member of Parliament, spanning from the year 1963 when he was first elected until his retirement in March 2013. Honourable members, during his political career as a member of Parliament, he rose through the political ranks to become an assistant minister, vice president, leader of official opposition, and crowned his exemplary political career by becoming the third president of the Republic of Kenya, where he served for 2 terms, which is the constitutional limit. Excellence, and the best president ever in our 5-decade history in this country. Mr. Speaker, the late Kebati hailed from Nyeri, the lads of milk and honey, the lad of the courageous, the lad of the brave, the land of dead. Abali ababu asobochori obokebwa nomination bekia makia UDA nigo baika samanga chamanene yikia mekyo Hustler Center imiri mu Nairobi eliokoegwa certificate cyabo egati abali bayikororo ngamo no mubunge bwe constituency ya South Mugirango musike Silvana Sosoro na abandi abange kurwase ya Kisi na bogo account ya Nyamira mawatenga lere twachirega Hustler Center go pick certificate chaito chia nomination go fly chi ticket chia UDA ari Kisi aiga ntobwate oyo guchikorane Borabu constituency kare Nyamira mo engineer tobwate mo wakiri nere okobori nere kurubonchari constituency na bande mbaro bagenda kunya gusainirgu ndarabata ya kwanza nga UDA Kisi county tobwate chi aspirant every constituency tiangireri bageri ko bakwanya baminta bagusiyase mwabeta mbuyamure iona abere no mogoko mogorobo yiga mugasoiga konyore certificate ya nomination kurese kya makiane kya UDA ke gutikotokonya ko ba ase timu ile ko bori chikura na ko wageri chikura tariki cyano mutinyo 8 nago kila singi Kebati yetu ya UDA yebangire kabisa yebekirange kogenda kuumirana bali baminto bali Kebati chinde elinde tokore competition abana inji baminto banyamira banyore chance yo gachoro murai umuseneta ogochikomureka buno oboteneri boko ase county igo nyegenete nganya sai kagwanja abantu baminto mbandigereri mbanga okoboko mboyomo bwabalia wocha gotwara popularity rimbo atari na moroche chi percentage rimbo ataria eritari lisha chikoroki muntu tago kwana totara tenanere toroka ningi obwate chinguru ando utamire mapema wono nonte ne inaria independent abantu mbwate kuruma gari omaite bonchari ne atangani tase oko register abantu na UDA itari leadership skills itari koroki na abantu mbare magaito omaite ntuntori go force abantu batobwati ebintu togo kwana mitoko korana bikogera abantu batobwatia intundo bwati problem nonde bwenzi na bwate problem na intundo kumanga na tialala ose tibim into mangana ito kazi ni kazi ndo bwati bintu binde bingeigo tokwenda sabantu bale tobasabe kurangora ndo bwati violence ndori korwani onde ndori koramonde obomo bwazimio la umoja wa Kenya nigo bwabwato kamalia 52 yabantu baucha kurigereria na kunenkia yo isaine gucho ko bomokonyi bumurai bomo bwo Raila Odinga guchia sobochorio konene bubole bosio abubatano bere nigo bobwate chingaki goika chitariki 10 mutinyo gocha umutinyo gatano eliyo gucho kurweli terio. His Excellency our candidate Raila Amolo Odinga has appointed the following panel members to assist and advise him regarding the nomination of the party's deputy presidential candidate. Number 1, Bishop Peter Njenga. Number 2,
Archbishop Zacchaeus Okoth. 3. Senator Enoch Wambua. 4. Michael Orwa. 5. Dr. Noah Wekesa. 6. Sheikh Mohammed Khalifa. And 7. Mrs. Beatrice Askul Moe. The panel shall reach its decision through consensus and shall elect its chairperson. The panel secretary shall be Mrs. Elizabeth Mayo. In undertaking this solemn task, the panel shall be guided by the following core principles. A. Fidelity to the Constitution of Kenya, with particular emphasis on the qualification for nomination as a deputy presidential candidate. Gari gutigana soroboti urukuru asazimio la umoja wa Kenya nigitokwenda wikase birubo bichigosoli aseko tebekana buna etimu ya Shabana eye kosoli ase ligi ya National Super League nigo chagenda makali yo tabekane goliende yonse gosoli yenkoyo eye yakolekana gose yagosoli wa sigeti gichigosoli ekia Awendo Green Stadium. Kwa kweli mpira umekuwa mgumu kwa leo, but umekuwa mgumu juu ya referee because officiating is not at its standard. So our players wa Naivas wamekuwa na trick ya kucheza na akili ya ref. Every time kuleta stoppages kusudi time iende. Ukiangalia game vile imechezwa wamelala kila wakati, after dakika 10 wamelala chini, dakika 10. So hiyo ni game plan yao. Kuaras refa ionekane ni kama kuna makosa zinafanyika kusudi time izidi kuendelea. Kwa kweli naweza shukuru point moja juu ya safari nimekuja, ni safari ndefu kulingana zile shida tumepitia kwa hii kiwanja siku ya leo. Na hiyo point moja itatupatia wachezaji wangu motisha pia kujipanga kwa mechi inayokuja ambayo tutakuwa tunacheza nyumbani dhidi ya Dandora Lab. Mecha leo kidogo leo nimekuwa na upper hand nikicompare last match nilicheza Mombasa. Leo vijana wamejituma vizuri na tumepata opportunities. Tumeforce Naivas kufanya makosa kwa eneo lao na hata mwisho tumepoteza hadi penalty. So mimi naweza sema ni plus kwangu nikicompare last match nilicheza, organization yangu ilikuwa nzuri nikicompare na leo. Chinga kieche timu yenkoyo ya Gusii FC nigonera ya Jibutolia etimu Coast Stima chugodi sato aselige na hali esagero asiko Koigo ya kolekana segeti ya Awendo Green Stadium omugasolero. Tulikuwa tumetarajia ushindi kwa hii mechi na mabao mengi. Ni vile hatujafunga mabao mengi lakini tulitarajia mabao mengi sana. Ambapo hata umeona chances zetu tumepata chances mingi sana. Hatujakuwa clinical sana lakini tunashukuru because tumepata 3 goals kwa game. Kupata pia si rahisi. Hao mastrikers wetu wamejaribu sana, tumepata mabao matatu. Tulijitayarisha vizuri sana, maana tuko chini kwa jedwali. Ushindi hii inatuweka kwa nambari nzuri kidogo, nambari 13, 12 hapo. Tumeanzia hapo. Okay, my name is Jacko Kevin Moel. I'm from Ivory Coast. Right now, I'm playing with the Gusii. We are from a game. It was a nice game. We gave our best. By the grace of God, I've scored 2 goals. I only thank God for everything. Now I think the team will be somewhere in the table. Usafiri kwa matatizo, tumefika kuchelewa. Tumepata jamming hapo njiani. Tumetoka leo Mombasa, tumetoka jana Mombasa. Kwa hivyo usafiri kwa matatizo. Tutakuwa nyumbani, hiyo tunategemea ushindi. Tutaenda tutarekebisha makosa yamekuwa. Na tutashinda hiyo game. Tuko nyumbani, japo kwenda kwa ni derby, lakini tutashinda. Murigiria vision ya Ndizi TV bono gwikiraga bwo ndoje Chinsa kire no tukora butulira mangana magia senchira yubikiranu ye Chinsa Isato chimagarokopa bono kuri ndu inyore bono tubwato murubiri manene kigima bushiga igo murubiri bweke umbu igona
Ronigo tumubwate Honorable Joseph Obwoge oyo kuriye kirego kyobo MCA kurwase ward ya Bugyaku mu yigotoka Bonchari imeye county ya Kisii bono twerobe likegima oyikira se studio cheto uziko kwana tora mange aliaganetie igokorera abantu bense meyo nabo igo ebintu binde binge igoro ya mangana siasa nyora kirali tuko liya Jumatano na Jumamosi nigo twara umwana siasa gaiga osomurai oyo kurwe birengera libyaye kurengana kiriya tagete igokorera abantu aho kurwa sichwadi aho nigo togenderete kigima inyora nona enyo mwana siasa ndo siasore chinga kina chechi oligiribaga okuwane na Ndizi TV ocha message ekiyagara ko chakiraga guchumutwe no amangana siasa na mangana maya agokorekana byakegima bono nigikege kirebusyo kolende inyora wakere TV ya Ndizi TV ekura ekeroko genda aliya sesimi yao olikirie takuza nigorire AKUZA omako kucha senambere ayemo isano nemo noti ayemo wokugenda bakasi kategori elikire mabuli naro konyorarane kolende ogende gwikasi kategori elikire na free to air abo no kolikiri ta Ndizi TV elindo tomegucha senambe yo 15601 karabu atomire boygo wakirigete senigati ya Ndizi TV ekura kigenderere koba na mbeyemo kiralituko buna kwabere bono mwanju murigeria tiakoreka bwase boniga digotagete tweroberiga gakigima omogeni ochire tomurete gaiga tuchake gukwana amangana itabo tambe ebune yaitwa somorobiri obweke umbu oriyo nkonya okoretera amangana ya magia senchira niga korukwa Joshua Auta na John Kebati.